study news kilang aradon pansame kardong pipajer paniglo kardong. Pinya berta tan bang nilimen sami merdan pangcupi tarpinon bertang ton pen arju ponita. Ma joining ara jet kam bege kiklan nuse mote public jong dun boke di alang dum johang na mutangka ben nam nang niloke ma joining ing tonon la ben la border aduya hoye long la high clarification permanent solution nang banot tuliram rong hang apan joining bilo Sukhanjan tinali do bus station arailong tong sikot pen chikimosai kiring pon. Kason si patumi pre chikloni phai craze yarni Bokajan district Jamson timungaro atum pen border along realam tialong khang ado adaya bibin pen kichidum lot mate karlitang oriwal timun apan kachikimosai kiring pon. Bangso kachikimosai long kijapon lin lake Bokajan District Maipu, Jamson Timung, Lapen Ki Financial Secretary Waisong Rongpi, Lapenan Parta, Balipathar Branch Pen ng Chitongdun, Sarki Ringti, President Lapen Ki, Aram Langpi Branch Pen Sitame ng Chitongdun, Simon Ronghar, President. Anparta Bangso along ng Chitongdun to East Carbenglong, ABVP, Convener Apinpo, Rongpi, Jirsong Teron, Financial Secretary, Kes Ilson Teron, Daniel, Wilson Kramsa, Lapente Bokterai Kitekiding itu Chitondunsi, Kachiki Moasai, Nisente Puchunpo. Tangti, alang litu malam tine lang iksina. Bokajan Penhampuing di Report Northeast Today News. Ituma anok be sar orwell timu ngapan kachikimora pera korte injur atum hana samet dake bang apot churolo labe alang li phara kar jong sining hamrang mele dun pa menang je phan ilitum chikimolong pa melo in sam jin pen labe ladak ingha lang to ladak ingha lang to bokajan along nitum pini kachikimolong lage ilitum akopailo de nasi pini lakadoka be kan karbiang long adang pi kan kirklak apot same karbiang long ratma same churolo labe kebang jilang apor bosona kistung along ilitum lage unity yang theklo kalima kala live sibe da kai bong modeng lok beji hini ba teng lok beji jong si ke ba kai bong jong si birap belo teng lok pedo ne dai kalima kala ke ba kai bong jong si dorap be modeng lok pedo ne lasti tum hong kep akai bong kai dai tum cirap bet no nang ji hong ke ba kai bong men si tum ron se danang ji lalu tuma milur nong ga ade pathe nang bo itu milur nang sa ade pathe oh nang dai asa pasub amam chot gela pachot gedun akan pang kai benun la hello nile la pini ile tuma asar pen apan kachikimo according jaram to me akiro pilo labe media according to man asame akiro pilo kado Duarbaguri Aronbarim Chingramamai Pen Patir Piponsi, Daithor Samson Singing Ti Open Stage along, Panithoma Parman, Karbi Aronbarim Chingramamai Pila Pen, Aronbarim Chitanche Momamai Pi Kapaman Pon. Lakhain Gora Trok Duarbaguri MSC Constituency under Duarbaguri Aronbarim Chingramamai Pen Patir Piponsi, Panithoma Parman, Daithor Samson Singing Ti Open Stage along, Karbi Aronbarim Chingramamai Pi Lapen, Aronbarim Chithanche Momamai Pi Kapaman Pon. Ada Porpai Troxira Chitima Porpen, Hempu Mukrang Pirasinja Se Sitami Arklipon, Laki, Hempu Se Karklipon, Kurusar Laki Suren Kathar, Mukranga Se Karklipon, Kurusar Laki, Hola Terang, Lapen Pirasinja Se Karklipon, Kurusar Laki, Kirihan Se. Lapen Aronbarim Chingramamai Chingchiaprang, AAC, CM Dr. Tuliram Monghang Arideng Pen, Daithor Saturday Market Set Lapen, Daithor VDC Bhavanahem, Inauguration Ponderapi, Daithor Samson Singing Ti Open Stage along, Aronbarim Chingramamai Pi along, Buthot Maya Long Kingkam Chijor Ponsi, Maya Long Palidam. Mai Chingchiaprang Kurusar Chandrahansi Pen Patir Piponsi, Kurusar Kitoan, Bongchin Arnam Pupon Pen, Bongchin Bongkrok Anta, Mesin Pusi, Kurusar Chandrahansi Pen, Hanpon, Bangso Apisi, Amai Chengpon. Lapen ke Bangso Amaya Long, Alhiaman Pen, Kachitong Dun Lake, KAC, CM Dr. Tuliram Ronghang, EM Richard Stockby, MLA Darsing Ronghang, EM Surya Rongpar, EM Madhuram Lekte, EM MSCs, Pen Tim Karbenglong Lapen, Kurusar Charhipi, Pendanglok,
itheki ding atum penangan chitong turrenti Lapen Kimai do Bamahotsi Daithor Dahori Indigenous Youth Council TDIYC ahit pen KCCM Dr. Tuliram Ronghang arideng memorandum alositami pi pajerdun Labangso alwalon song Troxia son kijongdun padupon pusi Daithor Dahori Indigenous Youth Council TDIYC President Sar Guru Terang pen rada thengno parjupon Lapen ke bangso duar baguri aron barim chingro mamai pi laki nithoma farmansi pamanpon Labangso nithoma maya long kachithan kachimam pon laki guru saratum kosong se karkli ka phejo amu along mesen pen arkli ponang chima lapen hora rak ka phejum ponang chima lahaya lama mo pinangan chithan chimum pon renti lasi bangso maya long arong tin pen guru sar pangrong pet pen bang pharogi thom suse akuru saratum chitong duriti puta guru sar chandrahan se pen thanpon dolamara penavina stockby report Northeast Today News Prothimi dolo pupen ke letum karbiatum nang dodun lo pupen ke letum anima bang ke letum ke karli ka fijo la sehola so karli ka fijo anima bang dak dor wa guri emisi konsesi angkang alo ala tumta isi aron barim laso kachingro mamai pini nili panang hang lo ni jana ketong don lo nili itu ma animing bodat na po ningkan ini lo nili di puarong sopia long aron barim tunduk kroyan atum pan kurusar penceng lo ucepi di huji penceng lo lenggun pengsar po tumun pangrum si lagi si sose armu ningkan wang kacetong ningkan ini lo kepengta lasi along tina konsensi tame non itu tamong te lukimon tum tame arong tudo Christian tum ta arong tin along ta church tu lagi alang tum tame sen alam sayang denglo lapen iskon puno international Christian consciousness la tum ta do sel tum who pure the chekto arni dolo pupen ke kroy Prothimi dulu pupake kroy anima tuma bangke aron barim tuke laso ana malam kacethan kacimungji asai hentawi lasi nili Karbiang Autonomous Council pen along tina emisi konsensi tami 2026-27 budget pen deng ponpo pada bandurwal doji lapen ang par gada kiju nalang dopo barpi barso gada yadim dopo lapen gada isi kacethan kacimungji apani si asai hem dopo lasi sisi konsensi long wankur deng pon buku sini lipang dak pemlo jate ilitum anim ilitum rondarim ke kroy anim bang jate wir bida ji phansi lasu ni lipang dak pemlo lapen ni e pai phan ke ching hon pai phan ke kroy ke bang pai phan ke lang silet kali masih me thang anim phan ke kroy pen bang dhrom phan ke lang silet bang religions phan ke lang silet kali bang dhrom phan karkan kali masih anotinta ame thang nim rokom kapereng gaji panke nutin taha lasi lasotek si nilita pini jakna chitong dulu guru saratum phanan Dr. Himanto Biswarma si chuning tang dak konlo hoda aron barim di forong supilong nikan se kachingro mailo na chitong don si je guru saratum han suri ke pier piji pulo lasi lasotek nalang li bangote pipon po Pinida kadang ke nabat pen agriculture department pen dark market set lain kupon lo lapen ke VDC bhawan jele tum ke mo pijo kana tum theglong po tribal affairs minister pen tangka rang pg rong rup kapat develop nani rong care set pen chenglok rong care ka sika pijo ke damatwar charge hem ke damatwar lapen ke hola Lukimon tum kita mandir tuar penceng lok hijau lang penceng lok Karbiang long nil tum pan atau no kacing turji pan tribal affairs minister pen putih suripo yang PG pusi central government pen tum pan skim nang pino pulo la sotek pen dual baguri tame bang jogan ni no pan arkan ke pin pen je lahai asang ne klem bon je pan tum nak buri pon copo po Duar baguri epechal sia songa tumpen karitang orival te mga pan kachiki modo
ini ni pai kre hini kre chiklo suri hini reng koira porni duar baguri epechel si asong hatung pen karlitang orwell timung aphan kachuki moasai kirim jasame talang liphan kachuki mo panang kopke alang le inut karbi along le kachurai kompen apran kidam nanga bangku upen ajok si labangso kachuki moasai deng pon lapen alang liphan dorplup an alang le hema tumaphan kira pajir ponang ji pusi duar baguri epechel se song tumpen kalitang orwell timung hema tumaphan boreng awar sa sistami piponang ji mate lang ponang ji pusi ke hang padopa lapen border mate aduya hoy sistami paking pon sirak nangji lapen aduya hoy puta KAC kacharia tum RDN convict nangji pusi duar baguri APHL sia song atupen ningje pon Lokhimi Juri pen Mangol Sin Crow report Northeast Today News là hello tini kachikimo asa ke deng polam thege la hello idam tang original kam sa alang le halada tapada ahawar lo lagado goi longri longpat kaching hon pen jok alang li chesong dun lo so pen pot aprang dan jui lo la so posin il tum ning duk lo la son nang tingi the la son he phang kaching hon longri longpat kaching hon akar biga lang li tai nu lo la so posin il tum kar bidon long so doan setame alil li phan pini chikimo pon nang kok lo la si nil tum duar bagari contingency APHLC ahin bersame alang li phan pini chikimo pon lo tangte alang li bang kenon bang ada lo tangte konser phan bang tuma hin ben ku pilo ke pupiding alang tuma hem lapen aphan bang ke lang bonang gi hin na thu bang nili tum duar bagari contingency ahin pen bang ke pudunji kala lo council asor bang ke alang tuma family phan bang ke dor phu ki ti ponangi pusi nil tum ke matha pon lo la se non jasemet kala lo dor phu ki council pen epi ko te dor phu bulong te alang tum bang ke kopene alang li somor sitame ba alang li chor phan sitame isi sakuri pi pon lo bulong ta alang tum akai phang dor phu pusi li matha da la se alang tum phan hem asor phan same chokidar sitame ba ajat alang li ko pisi ke klemun arpu ke long pen ke klemun ji ma ha so teng pen le alang li hem asor phan sakuri pi pon te mesanji pusi neli hin pen matha pon tangte la border aputhak bang nang tuma hin ben bang pilo pudun ji ga la si dil tum duar bagari sisi APHLC committee pen alang mangkela lo nil tungi pudun je bang alang border alam phe puthak bang ke alang tum non mat prabjin pen la so border bang final de nang ko momu same la ke meghaloi la pen la puge kar byang long lo pu la so alam the puthak bang border bang ke pakka border thik pe menang ko la sa so border long alang tu thik pe nangi pulu tangte alang tu phadak si thana bidam kok nang kok ko hadak thana bidam kok pulte hal thana longe police tum permanent dopo hala permanent dolo pulu tangte hada ko pide asap so bakis tung ke bos tame police atum si bang ka do che song nun po la si nilihin pen puji bang ke prabjin pen je CM tuliram longhang sitame alang li matha parsik si parsigra Meghaloi lapen Assam government atum mate kar benglong KAC tum prabjin pen la so solution ke dengsi kampachu nang po la hanlo dili tumahin Pini biar ka kilan sington ponay koklo domi thangmi kardo